kodwa idlozi umoya kaAntichrist, umoya kaSatan ophikisana nevangeli, akulona idlozi umoya kaNkulunkulu. I think lokhu sikuthintiswa indaba kaShembe ukuthi bahambisa amadlozi number 1 phambili. Idlozi kaShembe into yakho ngobona ufaka izikhumba abantu bakhona. So kodwa manje ngibona lokwesiphandla lokwephandla ngeke kube yikho ufaka isiphandla esani. Ngoba ikhona amakholwa nawe efaka iziphandla mkhulu. Amakholwa afaka iziphandla. Faka iziphandla nje. Ikholwa njani lelo? Likhona isani isiphandla. Isiphandla phela ulifakwa umuntu osenkolweni yamadlozi. So ke mawukholwa usindiswa ukholwa uJesu uqaqangisha intambo abaprofeti ilahle phansi. Qaqa yonke into ube mawugumulile ubamapunapuna ube nje awukhumuli kusale intanjana encane or incweba emzimbeni. Sure. So kusho ukuthi nje indaba kaShembe kufanele abantu basindiswe from kaShembe. Shembe khanyana la bomdise labo mamanku lokhu kwamasango. Zonke lento ezinkondwana lezi ezinye inkolo kaSatan. Ibaphi laba kamasango? Laba gqoke blue and white gqoke into enje abagqoka blue and white. Laba bashaya amethi muthi amethi labo isonto eligcwele kwakubamasango ngangihlala eduze kwakhe lamavimbela. Inkolo naye evele emntwini. Yeah, inkolo zabantu lezo. Inkolo zabumamanku. Vela kumama bathi umamanku ibandla lamasango liqhamuka khona. Inkolo lezi ezikholwa uNkulunkulu namadlozi. Sure. Eyincediswa uJesu mayedwa bakwethu keleke. Mawamkela uJesu ukholwa uye yedwa. Liyaduma noma liyana noma uyafa noma uyaphila kunankinga yifa kodwa ngoba iBhayibheli libabusisiwe abafileyo abafele enkosini. Ngoba uthinta indaba kaShembe bekhonza ngeSaturday kuthiwa ilanga li right for ukukhonza lelo. Ku-Old Testament. Ku-Old Testament izinto zathi iBhayibheli incwadi kaHebrew chapter 10 uverse 1 lithi izinto lezi zazikhona eqaleni zaziyisithunzi. Okay. Isabatha lalisithunzi. Ukungabasa umlilo kwakuyisithunzi. Yonke lento le kwakuyisithunzi sento epheleleyo ezayo. Ukufika kaKristu kufika into epheleleyo. So yingakho ngesikhathi uJesu belwa naye abagcini besabatha abaFarisi nababhali belwa abagcini besabatha babefundiselani ngesabatha. Bathi why abafundi bakho bedla ngesabatha ngesabatha. Uyabona kuningi ababekusho. uJesu uyabaphendula uthi no mina indodana yomuntu inkosi nesabatha futhi futhi isabatha lenzelwanga isabatha umuntu akenzelwanga ngesabatha kodwa isabatha lenzelwa umuntu. Yazi kusho ukuthi lokho futhi ungaphila without isabatha. Okay. Makuthiwa ibhantshi lenzelwe mina kusho ukuthi angeke ngiphoqwe ibhantshi lale ngifakile ngoba ibhantshi lenzelwe bani mina. Okay. So mina ngenzelwanga take charge of lelo bhantshi. Yes, I take charge for it. So ukuthi mathi uJesu isabatha lenze umuntu akenzelwanga isabatha wayechaza ukuthi umuntu angaqilazwa isabatha. Ngeke uhlala ungadli for the whole day udla okubandayo ekhona umlilo awubasi ngoba uthi wena ugcina isabatha. Akekho umuntu namhlanje okufuneka ayihluphe ngesabatha. Akufuneka ukuthi bayihluphe ngesabatha. Ukhona isabatha leqiniso uJesu waseNazaretha. Sure. La isabatha lalimele ukuphumula. Igama esabatha lisho irest. Mkhulu abantu bakaShembe bathi Nazaretha kunegama belifakayo nabathi maNazaretha. Angithi amanga yonke. Abakhulumi ngoJesu lo simkhonza. Amanga wonke lo ngithi yazi abantu benzani bafoja yonke into yabo. Le gama lamNaziri bathatha bathi uShembe umNaziri umNazaretha. Okay. Futhi umNaziri kaJehova umuntu angithi uSamson kwakuthiwa uyoba umNaziri kwaseswini kaNkulunkulu kwaseswini. So nabo ukuze lento yabisound abayenze kube ngathi bane foundation kodwa eshekayo. Abeka labantu bahlala eMtuba abanye bahlala la eGoli kodwa bathi bangama Nazaretha. Nazaretha libuyapi? Nazaretha la laseKZN eMtuba. Nazaretha kude kabi ngokucabanga ukuthi wena iNazaretha kodwa uhlala la kuvula Captain Park Nazaretha. uJesu wangelona igama lakhe ukuthi umJesu weNazaretha wayezalelwe khona ondliwa khona. Kuthiwa makuthiwa umNazaretha iNazaretha ngoba waqhamuka lapha ezweni laseNazaretha. Uyabona. So bebiza ngama Nazaretha. Bayichitha isikhathi sabo sokudlala. Shoot nokukhulisa inwele nakho kumayelana nokuba umNazaretha. Angithi
Old Testament kwakufuneka intsheba ayigundwa Okay. then ikhanda aligundwa inkolo yesivumelwano esidala inkolo le kwakuthiwa umnaziri akathintwa ekhanda lakhe impuco ekhanda lakhe akagunde emaceleni akaligunda ikhanda emaceleni akalizilutho umnaziri Leviticus. but now we are in a New Testament era kufanele umuntu azi ukuthi manje asa-act ngento eziphathwayo yingakho ama-oil namanzi nakho konke yonke lento ephathwayo yayisebenza yes kodwa ku-old uma umuntu ehluleka ukuhlukanisa isivumelwano esisha nesidala then inkinga enkulu singalwa sibange uyabona singalwa sishane kuphuma igazi ngoba sihlulwa ukuhlukanisa isikhathi sika-Old Testament ukuthi Nesikhathi ku-Old se-New Testament Testament. bekuthela umuntu ekhanda mayigcotshwa Sure. but manje ukugcoba umuntu ugcotshwa ngamandla kamoya engcwele akagcotshwa ngamafutha no-oil